Ang atong unang pagbasa naghisgot o pahulay kuyog sa Ginoo. Niya gidasig sa nagsulat ngadto sa mga Hebreo ang katawhan nga nagsunod ni Hesus nga dili unta mahisama sa kadtong unang mga Israelita nga nakadungog sa mensahe sa Dios apan wa makapahuway kuyog sa Ginoo. Kay igo raman silang naminaw pero wala mutuman. Lingiyay mong tupad ing na nakapahuway na ka. Ina ko no, na nakay pahuway. Daghan kay ro mga tao nga murag way pahuway. No? Sige ra gyud pangita og kalipay bisag unsa nalay gihimo naay tinarong, naasay binuang, kay wa lagi sila'y pahuway. Usa ra gyud ang makahatag natog pahuway, ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Di kita mo sunod sa pulong sa Ginoo, bisag magsigi patag simba, bisag magsigi patag kadungog, sige tagtan-aw diha anang kamo kasig sunod sa kong humili. Ana di kandaghan masad mo, salamat kayo. Sige mong sunod ani atong YouTube channel, atong Facebook page nga San Vicente Ferrer Paris Liloan. Sige sunod, napay daghang nag-reels aning akong humili, ana i-TikTok, i-reels nga dili na ako pero ako gyapon ang tingog, ako gyapon ang naong. Pero wa gyapon pahuway. Dali kay maratol, mabalakon lang gyapon kaayo, daghan lang gyapon kay kontra, kusmod lang gyapog naong. Mao man ay mga timailhan sa mga way pahuway. Magsigi gud na sila pangaghon. Masigan, bisag wa magkaalsag bugat kanang daghan kay kontra, daghan kay gikalagutan. Ay bugat kay nang dughan ana, mangagho lagi bisag wa magkargag bugat. Ana ba? Labaw na jud imong kargahan na musyagit ginas kasuko siya ra ganing usa mangagho na magani na. Pero kanang tao nga naay pahuway, kana bang tao ba nga malinawon ang iyang kasing-kasing, bisag porting bugata sa iyang kahimtang, sa iyang gipas-an nga problema o karga, di gina mangagho. Mag-smile ra na. Smile. Mo na nahitabo sa upat ka tao nga nag-alsa og paralitiko niya sa atong ebanghelyo. Wa sila kapuya pag-alsa. Wa sad sila nagreklamo. Pagtan-aw nila kay ila untang dadon nato ni Hesus, di man sila kasod kay 40 mang daghanas tao. Wa gid sila yun. Paita ni wa sa sila mosinggit nga oy Ginoo gawas diha kay di ay paralyzed dire unsa may lang gibuhat mausad ni ang kinaiya sa mga tao nga kanabitang naay kalinaw nya relax ra ang ilang kasing-kasing o gunahuna daghan kay na sila makit-an nga mga options in life kanabitang moingon ka nga wa na kay kapaingnan di gina sakto mabtan ang naanay kanta nga God will make a way when sana sumpay na when it seems there is no way. Ang Ginoo ra gyud mohatag natog opportunities nganong naa man ning ato mga worries nya magdepresyon ra badayon kay wa man ka moduol sa Ginoo. Unang kining mga tawhana nga nagbitbit sa paralitiko nakakita silang option ingon sila di man masod sa pultahan adto nato agion sa atop. Atop ba? Adto sa atop agion kay ang atop nila kana man ang murag tisa kanang pwede ra nimo bang kanang tangtangon ba saka sila sa atop wa may tao didto. Na day tao dito sa atop. Nya tan-aw ni mog tuwa ka sa atop, di ka kakita sa Ginoo. Pero madara magtangtangon, agitangtang nilang atop,
o gitonton ang masakiton. Si Jesus pod nga malinawon kaayo, wa sad masuko nga gitangtang ang ato. Nalingaw ra sa siyang gatanaw, pananglitan ron ang kawatan mutangtang sa inyong jealousy, nya naa ka sa sulod. Nya moingon ang kawatan nga kinahanglan jud ko makasud kay naa gini kaayuhan diha sa sulod, nya magtangtang siya sa jealousy. Unsa may imong bation, masuko ka dili? Awa sad kay kalinaw di ay. Na wa sa kay kalinaw, otro sa di ka nga igiyawaan. So, ayaw kasuko sama ni Jesus. Nga si Jesusan malinawon kaayo. Ana, nagtanaw ra siya nga sige sila. Wa biya ito moingon nga kausar lagi ukab. Gihinay-hinay biya itong ukab. Ana, nagtanaw ra sad siya. O iya diyang giobserbahan unsay buhaton. Uy, gitonton man ang paralitiko. Imbis masuko si Jesus, kaya naamon sad siya kalinaw siyang kasing-kasing. Nidaig siya. Ningon siya, grabihas pagtuo ani mga tawhana. Ana, naghago ko sila diya. Muna magtanaw kas kawatan, hago gyud og tangtang sa imong jealousy. Dayga, biliban ako nimo dong. Hago mo jud kaniya. Bintana ko na gud, peligro pa kag masamad, peligro pa ka mahog. Nya mihago gyud ka. Sige ngari. Lingko diri kay mga unta. Ana. Ayaw bunoga. Perti ganin paningkamot makasulod na para maduol na nimo. Imo na noong gibunog. No. Imong bana moagi gyud pultahan ika alas 12 gabi kay moadtos kabit. Unsa may mo isulti? Biliban ako nimo dong. Ana bang hago gyud ka ba? Perti gini mong hago gyud para lang gyud ka malipay. Don't worry kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Moingon pa na imong bana, ihatod ko ngadto daybe. Hatod sa nimo. Yahaya no. Mao nay tinuod nga kalipay, kalinaw. Ana. Nya kisa may makahimo ani. Ang naminaw ra sa pulong sa Ginoo. Kanang moingon ang Ginoo bitaw, pasaylo alag kapituan kapito. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Higugmaa ang imong kaaway. Kanang mga inana ba? Buhata ang maayo, ngadto sa nagbuhat ni mog dautan. Nindot kay no? Og maminaw lang kita ana, pagka nindota puy-an sa kinabuhi. Ikaw niya pader alkansi tapader, nga magsigi taghago para sa kaayuhan sa uban. Kita, unsa may ato, oy, ayaw kabalaka, matud pas Ginoo, ihatag nako nimo, unsay imong nahatag ngadtos uban, ibalik na nako nimo, gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Ang katong nagdaa nga 4 ka tawo, siguro gyud ko nagitagaan sa tug premyos Ginoo. Giayo mangay niya ang masakiton nga ilang gitonton. Samot na tong naghago, tagaan gitos Ginoo og reward. Muna sa ato sang pagtabang sa atong isig katawo nga maduol sa Ginoo, haron malinawon sila, kita sad tagbawon sa tas Ginoo. Kay kun atong napaduol ang tao ngadto sa Ginoo, labaw patang nahimong duol sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, kinsa tong makadani og usa ka makasasala aron maghinulsol sa iyang mga sala, ako sang pasayloon ang tanan niyang mga sala. Muna ang unang gilitok ni Kristo diri, ipasaylo na ang imong mga sala. Unsa man gyud makahasol nato kana gyung sala. Unsa man gyud makapabug-at nato ang sala. Pasayloon na ginas Ginoo, nindot kay imong bation. Ako kapila na ko nagpakumpisal nga iniglingkod palang daan, gahilak na, gahilak. Dugay kay makasulti, may kayong ingnon, ni anhilang ka din ni aron mo hilak. Ayaw dito, hilak ka dito sa layo. Pero ako lang ginang ko anon, ako lang ginang paminaon. Kay bugat man kayo. Igduol pa lang. Hilak na yun.
Inig human naghilak, dangtag mga pila ka seconds or pila ka minutos, sugod ayog tabi, tabi, tabi. Hangtod masulti na niya tanan. Sige, sa nako, unsa pag yun, unsa pag yun. Hangtod yun, masulti niya tanan. Ighuman na ana, parting luaga, iniglakaw, mo smile, mo ingon pa. Pader, pwede ko mo palit og slot? Nako, sige, anto palit din to. Mo samot yun kag kalipay, mo palit ka. O ana, mawa ang kabugat. Wa, basta ang imong sala, bitaw ka nang imo nang matugyan nga tos Ginoo, nya maminaw na kasiyang pulong, basta lang, mawa laging kabugat lagi. Muna, mupaduol tas Ginoo, pinaagi sad sa pagda sa mga tao, paduol sa Ginoo. Kaning paralyzed person, symbolic ni sa tao nga daghag sala. Kay kanang sala mga igsuon, ang laing moral term ana niya is spiritual paralysis. Spiritual paralysis ba? Kanang paralyzed nga tao, di na gina siya makapalihok sa iyang paralyzed nga body. Maghuwat gina siya tabangan aron siya makalihok. Na nagyoy mutabang niya. Muna kanang makasasala, ayaw ginaging na, hundangan na, hunungan na, hunong ana, digi ka mo hunong, bantay lang yung kanako, dili na mao. Kay spiritually paralyzed man siya. Unsaon man nimo pag-ingon sa paralysis, para sa akong papa, 6 years na paralyzed, 1989 to 1995, una siya namatay. Porti na mong therapy niya, di siya kalihok. Kaniyang kamot, muhumok-humok na, kay kanimang half body niya ang na paralyzed, muhumok-humok na niyang kamot, among ana-anaon, therapy. Inig ka, dangtan na mga pila na sad ka, oras, aga-ana na sana. Niya to pa, lihok ako no, himo, ana yun. Lingay mong tupad. Nagusto ka maparalyze? Nagusto ka? Oo, may ko. Sugot mo, tagaan kag $10 billion niya, maparalyze ka. Sugot mo. Kasi mo sugot, may taas sa kamot. Niya, sugot mo nga, mo palit kag slot, o niya, maayo ka. Maayo ka. Sugot mo na. Oh, yeah. Nanon di man mo mupalit nga, pila raman ang 100 pesos, 500 pesos. Unsa may gusto nimo, maparalyzed ka? Unsa man ang paralyzed, dili na makalihok. Nanon di man jud ka kalihok pagkuot anang imong bulsa aron ipalit nimo og slot. Gusto kag maparalyzed na imong kamot? Ay, pila re pagkuot ana, nya ihatag dayon ngadto. Ana ra man agod. Sige mong tigom og millions. Nya, inyo dayong itukod og balay. Nya, masunog ra. Sayang. Kato mga nangasunog na balay sa LA, California, ila patong gihurot og palit og slot din Hangtod karon dito masunog. Tanawa, naisimbahan, nga wa masunog. Naasay balay sa usa ka believer, wa sad masunog. Di ba? Naapay mga imahin nga naug daw ang balay pero ang imahin sa birhen wa masunog. Nganong gipakita man nas Ginoo? Nasa uban nga sunog sad. Gipakita las Ginoo ba nga kung duol ka nako, nothing is impossible and nothing to be worried about. Basta duol ka nako, paduol. O ang pinakaduol gid natos Ginoo kana gyung atong pagkamanggihatagon, generosity, charity. Mao na nga si San Antonio Abad, Saint Anthony Abbot, ang una ganyang gibuhat practically sa tanang mga santos ni sa pagsunod nila ni Hesus. Ang una ginilang gibuhat, gibiyaan gyud ang bahandi o gigamit ang bahandi pagtabang sa tanang tao samtang sila nagpuyo sa kakabos. Ngano man kay kining gugmas bahandi sa kalibutan
mao gid ni makapalayo natos Ginoo. Ako ginang gibalik-balik dinhi kay naa man sa Bible matud pang Saint Paul, the love of money is the root of all evils. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, ihurot ko na nigpalit og slatron ang akong kwarta. Ingna, ihurot ni na akong palit og slat. Kanang wa mulingi, wa na'y kalinaw.